Za početak krenimo sa frizurom. Pobrinut će se gospođa Vlatka iz frizerskog salona W, služeći se preparativnom kozmetikom za našu kosu Matrix. Evo, izvoli sjest, Blaženka. Ja ću odmah priupitati profesionalce što ćemo raditi i što nam je sve potrebno da naša kosa za taj dan zaista blista. Dobar dan. Moje ime je Vlatka Megasi, dolazim iz W salona. Vaše ime? Blaženka. Blaženka ima prirodnu kosu, prvo bi je malo osvježila kamenovima, to je definitivno, šiške joj jako dobro stoje. Napravila bi joj glamuroznu frizuru, koju sad trenutno ne mogu tu napraviti bez struje, pegle moje magične, ali mogu sa par proizvoda, Matrix proizvoda. To je brand broj 1 u Americi. Shapemaker koristi Victoria Beckham, tako da lako se nanosi, lako se raščešljava, ne ostavlja tragove i drži cijelu noć, što je najvažnije. Znači, zagarantirani izgled Victoria Beckham. Definitivno. Da li mogu početi? Naravno. Hvala. Blaženka ima lijepe oči. Treba ih istaknuti. Što je bitno da se frizura ne fula u potpunosti? Da. Ovo je totalna roba. Da, mi imamo jedan ovdje brzinski make-up, ali zato će naša Blaženka dobiti zaista vrijedne darove i na svoj dan vjenčanja moći zablistati. Koji je datum vjenčanja? 8.5. Odlično, 8.5. Znači do 8.5. Blaženka će imati apsolutno sve pod kontrolom i moći će uživati. Blaženku ćemo kad dođe kod nas napraviti tretman za volumen od Matrixa Amplify. Radit ćemo joj frizuru romantičnu, sad su 40. modi. Znači što više romantike, što više ležerno. Sada će samo napraviti lagani rep sa strane koji će biti tipa španjolske frizurice. Jako su moderne, ležerne frizure, ali mi nismo generacija krutih frizurica. Znači sve ležerno, pletenice, uvojci, samo malo podignuto, ne pre načičkano, mali detalji u kosi, ali vjenčanice su jako bogate pa nam ne dozvoljavaju velike kreacije. Znači opet vrijedi pravilo manje je više. Da. Moram se pohvaliti, imam i ja jednu takvu frizuru koju sam ja napravila. Tako je. Ja sam inače prije 2 godine nagrađena na državnom prvenstvu. 2. mjesto iz vjenčane frizure. Čestitamo, pa jedan pljesak podrške. Kako sam imala tamo tremu, tako sad imam i sad. Grozno. Nema potrebe. Su svi nekako blagonakloni, barem mi se tako čine. Nadam se da nema kolega u bukci. Mislim da je najbitnije da se Blaženki frizura svidi sada, a pogotovo na dan vjenčanja. 8.5. 8.5. rezerviran samo za Blaženku. I njene uzvanike, naravno. Mi će biti potpora stalna. Što je bitno za svakodnevnu njegu kose? Svakodnevna njega kose nije doći kod frizera, sad sam stavio super šampon. Znači vi morate doma koristiti Matrixove proizvode za određen tip kose. Znači ako imate Bojanu koja iznimno traži njege, koristit ćete Color Smart koji daje hidrataciju visoki sjaj, kosu štiti od
ne mogu raditi pričati. Ali ima jako dobar proizvod koji je novi, Insticure se zove. Može se koristiti i prije feniranja, nakon feniranja, zatvara kosu. Odličan, essential. Ako možete pokazati. Znači, Matrix Essential. Da, uložili su puno novaca, sada u novitete. Gdje možemo nabaviti ove prekrasne proizvode? U svakom salonu koji radi sa Matrix proizvodima. Ekskluzivno samo u salonima. W frizerski salon. Daborska 31. Pamtite. Dakle, nije sve u odnosu kod frizera. Ne. Znači, kad koristite takve proizvode doma, vaša kosa ima visoki sjaj. Već vidim da tu imamo nekih malih problema kad vlažite, ali to ćemo se nas dvije naknadno dogovoriti. Sponzori će reći, a zašto ne koristiš proizvode? Zato što sam uzbuđena. Pljesak jedan i za Blaženku i za gospođu Vlatku. Mislim da će drugi izlazak biti puno bolji, pa ako neko želi okušati se u 5 sati. Tako je, u 5 sati imamo ponovno izvlačenje Budi Mladenka. Nadamo se da će to biti malo brže nego što je to bilo ovaj put i da ćemo svi biti na broju. Blaženka se danas pokazala najhrabrijom. Definitivno. Reci Blaženka, gdje je tvoj sretniji odabranik, dok ti ovdje na frizuri sjedi, on tamo mislim smeće ustati jer se srame. Možemo i tebe pozvati da nam se pridružiš. Da, žene uvijek drže sva 4 zida kuće. Kako ti, Blaženka, njeguješ svoju kosu? Pa, regeneratori, šamponi, to je to. Katastrofa. Čuli smo mišljenje stručnjaka, ja sam isto u toj nekoj kategoriji, pa ću šutiti. Koji su proizvodi zapravo najbolji za korištenje, što se Matrixa tiče, za one nas malo ljenije? Styling više manje, ali njega mora biti u svakoj kupaonici i zaštićena od drugih ukućana, jer oni to ne znaju koristiti. A vama sam objasnila da se koristi vrlo malo proizvoda, znači to su sve koncentrati, malo se koristi, jer jedna bočica od 250 ml može vam trajati jako dugo, ako pametno koristite. Znači, Blaženka kada nabavi Matrixove proizvode mora ih spremiti od budućeg muža. To ste željeli reći? Da, upravo to. A za muškarce što preporučate? Za muškarce imamo Amplify koji čisti glasište. Imamo odličan Vavoom Trix Design, najnovije gelove. Errol Douglas ih je dizajnirao. Znači imamo razne gelove, voskove, sve ovisi šta želi dobiti. I koji tip frizure. Moram vas to pitati jer se muškarci uvijek osjećaju podređeni kada su vjenčanja u pitanju. Oni nekako možda bolje prođu, pa onda sve to ne osjete kao mi žene. Da, ali evo, dobila sam inspiraciju zapravo da pozovem i tvog budućeg supruga da ga ošišam i stiliziram kosu. Ovo je sad bilo mimo ovoga protokola. Pa da vidimo i muški su isto jako bitni. Čini mi se nekako sramežuju. Dobro, ne mora doći na stage. Uglavnom, stavit ću na završni sjaj. Kosa mi danas malo leti, nije ono što sam jako htjela napraviti, jer mi nije izrađena ni vrhovi, ali evo za... Ovo je jedan brzopotezni styling, pa molim vas još jedan pljesak i da vidimo završnicu frizure. Ne znam da li ću se prošeći. Molim te, samo se prošeći, okreni se prema našoj publici. Hvala, Vlatka.